Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6, verse 17. Magbasa ta verse 17 nga to sa verse 21. English, una. Bisaya kaduha. Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimonies, and his statutes, which he hath commanded thee. And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy fathers, to cast out all thine enemies from before thee, as the Lord hath spoken. And when thy son asketh thee in time to come, saying, What mean the testimonies and the statutes and the judgments which the Lord our God hath commanded you? Then thou shalt say unto thy son, We were Pharaoh's bondmen in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. Bisaya, kamo sa makugihon mubantay sa mga sugo sa Diyos nga inyong sa Ginoo nga inyong Diyos. Ug sayang mga pagpamatuod, ug sayang mga tulumanon nga siya misugo kanimo. Ug ikaw mo buhat niya nang matarong ug maayo diha sa pananaw sa Ginoo, aron kini magamaayo uban kanimo. Ug aron ikaw makasulod ug makaangkon sa maayong yuta nga gipanumpa sa Ginoo ngadto sa imong mga amahan. Sa paghingilin sa tanan nimong mga kaaway gikan sa atubangan nimo ingon sa gisulti sa Ginoo. Ug sa diha nga ang imong lalaki na anak nagapangutana kanimo sa panahon nga umaabot nga nagiingon, unsa ang ipasabot sa mga pagpamatuod ug sa mga tulumanon ug sa mga paghukom nga sa Ginoo nga atong Dios gisugo kaninyo? Unya ikaw mo ingon nga to sa imong lalaking anak, kami kanhi mga ulipon sa Pharaon sa Ehipto, ug ang Ginoo midala kanamo pagawa sa Ehipto pinaagi sa usa ka gamhanang kamot. Para nako ang pulong kami could be translated as kami or kita. Kami in the sense of those of us in the older generation, kita mga tigulang, or kita in the sense of ang atong nasod. So I'm not sure. I lean towards kita, but I don't disagree with kami. But either way, the English, we were Pharaoh's bondmen in Egypt. Kami kanhi, mga ulipon sa Pharaon. Kamo mga batano, nagsabot sa pulong kanhi, sa miagi nga panahon, kanhi. That's the title of my message tonight. We were Pharaoh's bondmen. We were Pharaoh's bondmen. Magampo na ta, dayon kung makalingkod para sa mensahe karong gabi. Heavenly Father, thank you for every person who's here tonight. Thank you, Lord, for an encouraging day, an uplifting day, a strengthening day. Thank you, Lord, for strengthening me personally, and I believe also many of our people. And I pray, God, that you'd meet with us tonight. I pray you'd bless the preaching of your word. I pray you'd fill me with your spirit as I preach. I pray, Lord, that you'd give me a clear mind. Help me to know when to speak English and when to speak Visayan. Would you help me, God, to deliver the truth very clearly? Work in our hearts, Lord. Bless us, please, dear God, we pray. I need you. Help us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. God understands the nature of man. Siya ang Diyos, siya ang mimugna, siya ang mihimo kanato. So, siyempre, nakasabot gayud siya sa atong kinaiya. Nasabtan niya ang tanan sa atong kinabuhi dari sa kalibutan. He understands us physically. Nakasabot siya sa atong naturong kahuyang sa lawas. The Bible says in Psalm 103 verse 14, For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. Kay siya nasayod sa atong lawas, siya nainumdum nga kita mga abog. You remember when God made Adam, he formed him from the dust. Gikan sa abog. He remembers we're just dust.
Kanang oras ng Diyos malaluyon nganhi kanato na hinumdum siya kita mga tao ra. Abog lang. He understands, nakasabot siya nga usay kita kapuyon gayud. Nakasabot siya nga dalita maluya ang pinakakuskan nga tao sa kamatuoran huyang kayo. Kaniyang buntag padulong mi diri sa church was it Jacob? Jacob naglingkod tapad nako. Niabot mi nagagi mi sa plaza, niabot ang dalan padulong kung mag-straight ka padulong ka sa Raquel's, mag left turn ang highway kabalo mo sa dapit dito Santa Cruz area. Naay motor cab nag-turn diri sa left side, ako naganda mag-turn diri. Og naay motor nagikan sa Raquel's dapit kana og nagdiretso siya tubangan sa jeepney. Ako mag-left turn. Ako nasa highway. Nagdiretso siya. Ako nagtanong ni Jacob, I said, garan siya mamatay karon? I said, basin ako mapriso, siya mamatay. Ang jeepney mo daog, every time. Ang pinaka-kuskan nga lalaki, mapildig gayud sa L300. Diba? Ang pinaka-kuskan nga tao, ang pinaka-kuskan nga lawas, dalik yun, pwede masakit o mamatay. He knoweth our frame. He understands our natural weaknesses. The strongest man in the world, kung dili siya mukaon, or dili siya magpahulay, 1 or 2 days maluya na siya. And God understands that. But He also understands us mentally. Nakasabot siya sa atong paagi sa paghunahuna. The Bible says in 1 Corinthians 3:20, quoting from the Old Testament, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Ug usab ang Ginoo nahibalo sa mga hunahuna, sa mga maalamon nga sila mga kawang. Psalm 139 verse 1, the Bible says, O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Thou compassest, right? That word is awkward. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. Let me see if I can read that better in Visayan. Here we go. O Ginoo, ikaw misusi kanako, ug nakaila kanako. Ikaw nahibalo sa akong paglingkod, ug sa akong pagtindog. Ikaw nagsabo sa akong hunuhuna sa halayo. Ikaw nagpalibo sa akong agyanan, ug sa akong paghigda, ug nasinati sa tanan akong mga dalan. What do we see here? God understands everything about us. He understands our body. He understands our mind. May I say, ang Diyos, English, God understands you better than you understand yourself. Ang Diyos nakasabot kanimo, labaw sa imong kaugalingon. Kasi tawe, labaw sa imong kaugalingon. Have you ever said this to yourself? Wala kong nakasabot sa akong kaugalingon. God has never said that about you. He understands exactly. He is acquainted with all our ways. Siya nasinati sa tanan natong mga dalan. He understands us physically. He understands us mentally. But He also understands us emotionally. He understands our feelings even when we don't. You ever feel like dili ka makasabot sa imong feelings? That kanang imong pastor, I hate feelings. I hate talking about feelings. Don't ask me, I don't want to talk about it. Diba? I don't like telling people how I feel. How do you feel? Okay naman. Pastor Mike, kamusta ka? Okay naman. Don't ask. But God understands our feelings even when we don't. Paminaw niini, Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. You can't understand your own heart, but God does. I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Bisaya, ang kasing-kasing malimbongon, labaw sa tanang butang, o hilabihan sa pagkadautan, kinsang makahimo sa pag-ilat ni ini. Ako ang Ginoo nagsusi sa kasing-kasing. Ako nagsulay sa mga kahiladman, bisan sa paghatag sa matag tao, sumala sa iyang mga dalan, o sumala sa bunga sa iyang binuhatan. I'm just showing you tonight, God understands us. Nakasabot siya sa kinaiya, sa naturong nga kinaiya sa tao. Na mga panahon nga si Pastor Mike dali makasabot.
You'll say, Pastor Mike, he just doesn't understand. That's true. There'll be times I don't understand. But that never happens with God. Dili gayud ka maglantaw sa Ginoo. Ginoo, wala ka nakasabot sa akong pagpati karon. Siya masudi. Yes, I do. I understand it better than you do. He knows. And in our text verses tonight, we see the understanding of God towards man's nature, our natural way of living and thinking. We see it illustrated. Let me give you a little background combined sa book of Deuteronomy. The entire book of Deuteronomy, 34 chapters. Ang tibok na, let me give you a background. You understand, pila katuig na ang tao sa Israel, pila katuig na sila sa kamingawan? 40 years. So kung mag-divide ka sa Exodus ngadto sa Deuteronomy, you would say, so maybe it's 10 years per book. No, that's not how it happened at all. You have 40 years in the wilderness. Most of those years, God doesn't tell us hardly anything of the details that happened. But Deuteronomy is just a few weeks, the whole book. Ang tibok book sa Deuteronomy, pipila ka simana ra. Go with me to Deuteronomy chapter 1 and verse 3. Maybe 8 weeks, but probably not any more than that. Possibly 6 weeks. Deuteronomy chapter 1 and verse 3. Kunana say amen. And it came to pass in the 40th year, what year? In the 11th month. What month? On what day? First day. So how many months are left in the year? 2. If it was our calendar, it would be November and December. Pero syempre, lahi ang ilang calendar. In the 40th year, in the 11th month, on the first day of the month, that Moses spake unto the children of Israel according unto all that the Lord had given him in commandment unto them. I'm not going to read that in Visayan kay okay naman ang English. So God had told Moses and the people, kamu magpabilin diya, maglibot-libot lang mo dito sa kamingawan 40 years. And then, after the 40 years, they came back to the Jordan River. Dol-dol sila sa Jordan River. They fought a couple battles against the King Sihon, king of Og. And then we finally come to the book of Deuteronomy. And Moses stands up before the people to remind them of everything he ever taught them from the law of God. Have you ever noticed ang Deuteronomy mag-awat? Kasi mag-awat sa daghang butang sa Exodus? It's the same thing because he was reminding, nag-review siya. Hapit na siya mamatay. The book of Deuteronomy begins on the first day of the 11th month of the 40th year. At the end of the book, si Moses nagsaka sa bukid Pisgah. Ang Diyos nagtugo siya, naglantaw sa promised land, gikan sa babaw, dayon namatay siya. Ang Diyos ang naglubong kaniya. So the book of Deuteronomy is very short. It is Moses reminding them, follow God. Pagsunod sa Ginoo, pagsunod sa iyang mga sugo, kay kana alang sa imong kamaayohan. When Moses stood up to preach, in about 2 months, just over 2 months, ready na sila mo cross sa Jordan River o mo sugod sa pag-angkon sa promise sa Diyos, the land of Canaan. That's the context of Deuteronomy. He's reminding them over and over, follow the law of God. Pagsunod sa balaod sa Ginoo, kini para sa imong kamaayo, follow God's law. And that's what we see in Deuteronomy 6. Look at Deuteronomy 6 again, balik na ta sa atong text verses. Deuteronomy 6, maglantaw ta sa verse 17. Deuteronomy 6, verse 17. Kung na say amen. Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimonies, and his statutes, which he hath commanded thee. And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy fathers. Messiah, kamo sa makugihon mubantay sa mga sugo sa Ginoo nga inyong Diyos, og sa iyang mga pagpamatuod, og sa iyang mga tulumanon nga siya misugo kanimo. Og ikaw mo buhat niya ng matarong ug maayo diha sa pananaw sa Ginoo, aron kini magamaayo uban kanimo, ug aron ikaw makasulod ug makaangkon sa maayong yuta nga gipanumpa sa Ginoo ngadto sa imong mga amahan. But remember,
God understands human nature. So here Moses is standing up, nagwali siya, and he's saying, hey, follow God's commandment. Pagsunod sa plano sa Diyos, kini para sa imong kamayo. And then we come to verse 20. Look what he says. God is smart. Deuteronomy 6:20. Kung nana say amen? And what's the next word? When. Not if. Wala na yung basin, ito. When. When what? When thy son asketh thee in time to come, saying, what mean the testimonies, the statutes, and the judgments which the Lord our God hath commanded you? Ug sa diha nga ang imong lalaking anak nagapangutana kanimo sa panahon nga umaabot nga nagaingon, unsang ipasabot sa mga pagpamatuod, sa mga tulumanog, sa mga paghukom nga sa Ginoo nga atong Diyos kisugo kaninyo? Here's what God is saying here. He's saying, I've given you all these laws. Ako naghatag kaninyo tanan ini mga balaod. Walay laing balaod sa man ini kinang perpekto nga balaod alang sa tao diri sa kalibutan. But one day your kids are going to get a little older. Ang imong mga anak mo dako-dako na. And they're going to ask you a very simple question. Dad, why do we have so many rules? That's what he's asking here. What mean these? You know what I'm saying? Why do we have them? He's not saying they're going to say, please explain it, because you're supposed to already have explained them. The question is, why do we have them? Why do we have all these rules? That's why I say God understands human nature. What's the question that so many people ask the Baptists? At least the true Baptists who follow the Bible. What do they ask? Why are you so strict? Nga naman dagan kayo ng mga rules. Right, kids at school? Kamu nga mag-eskwela dere? Nga naman ikaw kanunay magsayal. Diba? And God said to the children of Israel, one day, your kids are going to ask you why you have so many rules. They're going to ask, Dad, nga naman lahig gayud ta sa tanan lain naso dol na to. And I want you to notice the answer God gives. Look at Deuteronomy 6 verse 21. Then thou shalt say unto thy son, we were Pharaoh's bondmen. Unya, ikaw mo ingon nga to sa imong lalaking anak. Kami, or we could say kita, kanhi, mga ulipon sa Pharaoh. God said, when your kids come and ask why we have so many rules, you remind them of where you came from. Ipahinumdum kanila asakagikan. Before you explain anything else, sa dili pa ka magpasabot sa mga rules or sa raso nga, ang mga rules maayo para nato, una sa tanan, ipainumdum kanila, asa ka mo nagikan. Ikaw magpainumdum kanila, what I saved you from. Kamo, mga ulipon sa Ehipto, ug ako ang nagpalingkawas ninyo. That's what you remind them of. Listen to me tonight. Let me talk to you for a minute. Let me tell you when Christians start struggling with rules and standards. Kanusa bang mga like 3 minutes ago I thought, wala si Adine dere. And then I looked, oh, na si Adine, good. I felt this sadness in my heart. Wala si Adine, asa siya? Oh, she's just being invisible. Nagyapon si Adine. Naguol ko. But you couldn't tell, could you? I hid it. And ako musuldi nimo, kanusa sa imong kinabuhi. Kanusa kinabuhi sa uska Kristohanon. Siya magsugod nga, maglisod, masamok, magduda. Kabayan sa mga rules ug standards. I'll tell you when.
We struggle when we forget what God saved us from. In Exodus chapter 20, kita sa story sa Ten Commandments. Sa ang Diyos mihatag sa katawan sa Israel sa Ten Commandments the first time. Now watch, sa wala pang Diyos nagsula sa Ten Commandments sa yang kauliong tudlo diha sa stone. Sa wala pa siya naghimo ni Ana, una siya naglito, nagsulti sa mga Ten Commandments out loud from the top of the mountain. Y'all know the story, right? Ang Diyos nagsugo, ang tao nagdo sila nga to sa ubo sa bukid. Ang Diyos ayaw maghikap sa bukid, ayaw magduka, ayaw magbutang sa koral. Dayon ang Diyos na naugikan sa langit, diya sa smoke, o panganod, o naikalayo, o aso, and they saw the smoke, and they saw the fire, and they heard God's voice. Sila nakadunghog sa tingog sa Almighty God. And look what God said first. Exodus 20, verse 1. Nagaandam siya mohatag kanila sa iyang Ten Commandments, ang foundation sa tanan Western civilization, tanan modern day true morality of civilization is based on these Ten Commandments. Exodus chapter 20, verse 1. Kung nasa amen. And God spake all these words, or He's speaking out loud. Sila nakadungog nining panon, nakadungog gayud sila sa tingog sa Diyos. And by the way, nahadlok gayud sila. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. O ang Diyos misulti tanan ni mga pulonga nga nagiingon, ako maong Ginoo nga imong Diyos nga midala kanimo pagawa sa yuta sa Ehipto, pagawa sa balay sa pagkaulipon. You see that? Before God gave the first commandment, He said, let me just remind you of something. Ako ang nagpalingkawas ninyo gikan sa Egypt. Nako'y katungod nga mosugo ninyo. Nako'y katungod nga mosugo ninyo. Kamo mga ulipon. Kamo walay kahom sa pagtabang sa inyong kaugalingon. Kamo walay paglahom sa umaabot. Apan ako niya bulog ako ang nagpalingkawas ninyo. Nako'y katungod mosugo. Do you know what he was saying? I have a right to tell you what to do. I saved you. Ako ang miluwas kaninyo. Let me tell you something. I just want to say today, if God saved you, He has a right to tell you what to do. Kung Diyos miluwas sa imong kalag, na siya'y katungod sa pagsugo kanimo diha sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Let me tell you, when Christians start thinking that God's commandments aren't important, kanu sa mga Kristohano magsugod nga huno-huna, kana nga importante, kana nga sugod dili importante. Ako mo sunod ni ini, pero kini dili importante. Kanu sa kita maghuno-huna niya nga paagi. Kung kita malimot what, I don't know how to say that in Visayan, what God saved us from. Wako idea on some pagsulti. I didn't ask Gillette, I didn't talk to her about it at all. Saptan ninyo, what God saved us from. Christian, paminaw na ko karon. Kanan ra kung painumdum kaninyo karong gabi sa wala pa ka naluwas, padulong gayud ka sa kalayo sa impyerno. O kung ikaw mitumong gayud sa impyerno, ikaw magpabilin dito hangtod sa kahanturan. That's what God saved you from. Ikaw gigapos sa sala. Walay paglaom sa umaabot. Hangtod si Kristo miluwas nimo. Miabot si Kristo nagdala sa kaluwasan, miluwasay mong kalag, gikan sa kalayo sa impyerno. Usahay na mga tao naluwas sa laing lugar. Basin assembly, basin laing Baptist church, basin naipipila mga churches nga motulog gayud sa gospel, mga membro naluwas.
Oh, ga. Dili, I say pipila, naidaghan. Pero usay na yung mga tao naluwas mo sulod sa mong church. Huwag ako mo tindog, muwali, batok sa sala. Huwag yun sila nakadungo sama ni Ana. And they think, di ko ganahan ni ini, dili ko comfortably. Mangitar ko sa laing church and they never come back. Let me tell you what's wrong with their Christianity. Ako musulti mo sa problema sa ilang pagkakristohanon. They forgot what God has they have forgotten what God saved them from. They think, kabalo ko nasa Biblia, pero si Pastor Mike sobra ka-stricto siya. Dili sobra ka-stricto kung ako nagwali sa iyang pulong. Nasa Biblia gayon. Wala ko naghimo-himo, wala ko nagpataka. Sila naghuno-huna, dali importante yung mga sugo sa Ginoo. Kaya nga naman, nalimot na sila. Asa sila nagikan. Padulong sa impyerno. Wala'y paglaom. That's why so many Christians think they have a right to choose which laws of God they will obey or not obey. Daghang Kristohanon, huno-huna nga ang Christian life mao ang buffet. Kabalo mo buffet? Kinsa ganan sa mga buffet? Kung dato ka, mag-buffet, matagadlaw, hallelujah. Mabot sa church, whoa, all you can eat, di ba? Kung ikaw mo ato sa buffet, how many have ever gotten to do that? Nakakaon na ka sa buffet? Okay. Kung mo ato ka sa buffet, para nako, dili, wala ko ni ato nagkuha gamay sa matag-usa, kahit tagang gyud. O wala ko sure unsang lami. Sa akong gibuha, ni ato ko sa akong favorite na daghan. Dayon lain na daghan. Kana, uy, na vegetables, ayaw na lang, buffet na ni. Nga naman mag-healthy, samtang na daghang nga lami. Amen! Daghang Kristohanon, maghuno-huna ka na ang Christian life. O, ganahan ko nini nga sugo, kay mayo nga akong nasawa maghimo, pero dili ko ganahan ni Ana. Ganahan ko ni ini dere, pero dali ganahan ni ini dere. Tinood? Magdiretso ta nga to sa ice cream bar, magbaliwala sa vegetables. Di ba? Ganahan ko sa, I like the desserts of Jesus loves me. Oh, God loves me the way I am. Don't tell me God hates my sin. Di ko ganahan ni anak nga dish. Why lami? Yung pagsulti na ko ang Diyos mo hukom sa sala. They like the ice cream, but not the roast beef. No, that's a bad comparison. What's healthy food? They like the ice cream and not the ampalaya. I don't like ampalaya either, and if you like ampalaya, you're a bad Christian. Just gonna say it. Just gonna say it. And by the way, kung ikaw mo kaon sa buffet, ug mo pili ka sa ampalaya, murag wala ka naluwas. Magsulti lang ko, just prank ka lang. Sama sa mga step, mo kaon sa istat dari sa likod kanunay. Nadagang Kristohano hunon ang Christian life maong buffet, dili tinuod. Christian life is like Bible college cafeteria. Take it or leave it. They put it on the plate and you go, what is it? Nah, we're not sure, just eat it. Actually, that's not true. We had really good food when I was in college. Let me good. It's like, no, it's like hospital food. You're on a soft diet. We boiled your rice for 13 hours. That's evil. Many times, ang mga Kristohano malimot, sa sila nagikan. Or maybe migikan. Dagang Kristohano maghuno na makapili-pili sila, but they forgot what God saved them from. And here's what they don't understand. Watch now. God saved them out of the bondage of sin. Pero kung sila magdumili sa mga sugo sa Diyos, mupabalik nila sa ilang mga anak sa paggagapos, diin sila nagikan. Are you listening? Ug murag, mupadala sila sa ilang mga apo sa impyerno.
Oh, ang mga bata, ang ilang mga anak maluwas tungkol sa kinikanan. Pero sila mo balik sa dautan sala tungkol sa buhat sa kinikanan. Ug ang sunod generation, maimpyerno. Are you listening to me, young people? Huna-huna, be real careful. Ganang ka mo balik sa kalibutan, imong mga apo, maimpyerno. Ug basin imong mga anak. Masud kayo mag-share sa imong anak kabayan sa kaluwasan samtang nagkinabuhi ka diha sa sala. Imong mga kinikanan mo sulti. Nakatuo ka sa Biblia, wala ko nakakita ni anak. Di ba? They won't go to hell because they can't be saved. They won't want to because they watch their mom and dad. Ampin kayo. You go ahead. Pwede masuko sa pastor, pangitaang ang church nga, dali magwali, batok sa sala. Muguba ka sa imong mga anak. Kung naay tao magsugod nga, magreklamo, kabayan sa mga rules, stricto kayo ang Baptist Church, si Pastor Mike, huna-huna siya ang Diyos. By the way, it's not true. I preach God's book, I'm not God. Daghang rules diya sa Baptist. When people start talking that way, look at me, or when they start thinking that way, the problem is always the same. They have forgotten where they came from. What is that? Nalimot sila sa ilang gigikanan. Ilang gigikanan. Not to be confused with ginikanan, which is your parents. By the way, ginikanan. I learned that word is kinikanan with a K. Have you ever noticed? I still say kinikanan all the time. Kung magwalik ko, kasagaran, masayop kiapon ko sa pronunciation, musulti ko, kinikanan. Kaya wako kabalo gi sa una. Karon kabalo na, pero naandang yun. Dalit mausob. Don't correct my pronunciation. I can do what I want. Throughout the Bible, lukup sa Biblia, ang Diyos balik-balik nagpahinumdum sa mga tao sa Israel. Ayaw kalimti, ako may luwas ni mo gikan sa Egypt. Ayaw kalimti, ako may palingkawas ni mo gikan sa Egypt. Ayaw kalimti, balik. Let me show you a couple. Deuteronomy 5:15. Deuteronomy 5:15. Deuteronomy 5:15. Kunana say amen? And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. O hinumdumi nga ikaw kanhi us kasulugoon diya sa yuta sa Ehipto. O nga ang Ginoo nga imong Dios midala kanimo gikan dito pinagi sa us ka gamhanan kamot ug pinagi sa us ka tinuyhod nga bukton. Sa tanyo tinuyhod, tuyhod kana stretching out the hand, tinuyhod nga bukton. Busa ang Ginoo nga imong Diyos misugo kanimo sa pagbantay sa adlaw sa igpapahulay. Go over 10 chapters. Deuteronomy 15:15. 10 chapters straight over. Deuteronomy 15:15. And this is just two. Napaydagang lain. Deuteronomy 15:15. Kunana say amen? And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt, and the Lord thy God redeemed thee. Therefore I command thee this thing today. O ikaw, mainumdum nga ikaw kaniadtos ka ulipon diha sa yuta sa Ehipto. O ang Ginoo nga imong Dios mitubos kanimo, busa ako nagsugo kanimo niining butanga karong adlaw. Truth Baptist Church, listen to me tonight. I want to remind you very simply. Listen to me now. You were a bondman in Egypt. Sa una, sa wala pa ka naluwas, ikaw uska ulipon sa sala nining kalibutan. You are a slave to sin, padulong sa walay katapusan sa impyerno, ug si Jesus miluwas sa imong kalag. And I'd just like to say tonight, kung si Jesus miluwas sa imong kalag, gikan sa walay katapusan kalayo sa impyerno, nagayud siya bugos nga katungod sa pagpaningil sa imuhang tanan.
You owe him. Ikaw man ang utangan kaniya. Romans chapter 12, verse 1, one of my favorite passages, Romans 12, verse 1 and 2. Tonight we'll just look at verse 1. Romans chapter 12, verse 1. I want you to notice something very strange about this verse. I bet you've never noticed this before. Romans chapter 12, verse 1. Kunana say amen? I beseech you, therefore, brethren. What does beseech mean? Hangyo. It means beg. It means please. I'm begging. Naghangyo ko kapalihog. That's beseech. I beseech you, therefore, brethren. It's what Beth does when she wants ice cream and she doesn't have any money. Daddy, please, please, Daddy, please. Okay, she hasn't done that in probably five minutes. 5 minutes. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Look at the next few words. Which is your reasonable service. Busa, kung naghangyo kaninyo, mga igsoon, pinagis mga kalooy sa Diyos, nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas, nga usa ka buhi nga sakripisyo, balaan, makapahimuot sa Diyos, nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagad. Kinsa nakasabot sa pulong makatarunganon. English, reasonable. Meaning it just makes sense. It's the opposite of why claro. Do you know what's really strange? And do you know what's very sad? Many pastors have to beg their people just to do what God says is reasonable. Think about that. Please serve God. Do come on. Follow Jesus Christ. Do right. They have to beg. And God says, it's just reasonable. He offered His life as a sacrifice. He died. It's just reasonable. Siyempre, ang ayan siya nga kita magsakripisyo lang kaniya. It's reasonable. Yet many times we have to beg people. Many pastors have to beg people just to do what is reasonable. May I say tonight, no one should ever have to beg you to serve Jesus. Namatay siya lang kanimo. Miluwas siya kanimo gikan sa impyerno, angayon siya sa imong tanan. Can I ask you a question tonight, Christian? Pwede ko mga tana? Nagbagulbul ba ka? Kaya sa imong hunahuna, kabayan sa tanan natong mga rules dari sa Baptist Church? Ano naman siya? Pastor Mike, kanunay magwali kabayan sa music. Ano siya problema sa akong music? Ano naman si Pastor Mike nagwali kabayan sa pamisti kanunay? Ano siya? Ito na importante. Ano naman kita kinal mo hatag og tithe? Magbagulbol ba ka di sa imong hunahuna? Hey Christian, you've forgotten that you were a slave in Egypt. Nalimot ka sa imong gigikanan. Kung magsugod ka, magbagulbol. Kabayan sa gamay nga sakripisyo lang sa Ginoo, nalimot na ka sa imong gigikanan. Gigikanan. Can I say tonight, when someone asks you, nga naman dali ka mo mag-slacks, girls, nga naman tanan girls sa imong church magsayal. The correct answer is not, well, di suktan mi, kay baptist mi. That's the wrong answer. It's the wrong answer. The correct answer is, see, sa una, ako magsasala padulong sa impyerno. Ug si Jesus miluwas na ko. Ug ganahan ko musunod kaniya sa akong kinabuhi. Kanamo rason ako magsayal.
When someone says, nga naman dali ka mo appeal sa dance team, ang saktong tubag. Well, sa una, magsasala ko padulong sa impyerno. Pero si Kristo, miluwas na ko, mihatag ka na ako sa kinabuhing walay katapusan. Ug ganahan ko mo palipay kaniya sa akong kinabuhi. That's the correct answer. That's the correct answer. Nga naman dali ka mo, kuyog na mo sa disco. Well, si paminaw. Sa una, ako padulong sa impyerno, magsasala gyud ko sa anatubang sa Ginoo. Ug siya, miluwas na ko. Kung mamatay ko karon sa grahado, kung malangit ko tungod ako nagdawat na sa regalo nga kinabuhing walay katapusan, si Kristo miluwas na ko, ganahan ko mo palipay kaniya. That's the correct answer. Nga naman dali ka maminaw sa rock music. Nga naman dali ka mo katawa kabayan sa mga dirty jokes. Nga naman dali ka magtuo sa mga uyab-uyab, mag-joke-joke kabayan sa crush-crush. Nga naman dali ka mo apil ni anak. Nga naman dali ka mag-inom, maningirip, I can't say it, mag-smoke. Cigarillo is the root. I can't say it. Whatever you guys just said, I'm so proud of you. Man, you guys are good at Visayan. I'm so blessed to pastor people who know all the words for doing wicked things. Nga naman, dali ka mag-drink, mag-smoke, mag-gamble. Nga naman, dali ka mo bantay sa dirty movies. The correct answer is always, well, paminaw. Kasi dali ka makasabot, pero magsulay ko mo passport ni mo. Si ako sa una, magsasala, padulong sa impyerno. Gigapos ko sa sala, wala ko'y paglaom na. Padulong gyud ko sa impyerno, dayon si Kristo miluwas na ko. Kung nagbater ako, kung siya miluwas na ko, nagsakripisyo siya lang kanako, ang ngay gayud nga ako magsakripisyo lang kaniya. Mosunod ko niya. That's the right answer. Dad! Nga naman namin natay daghang rules sa among nasod. Nga naman lahita sa tanan. We were bondmen in Egypt. But God delivered us. So we follow Him. Kita mga ulipon sa sala. Pero ang Diyos nagpalingkawas kanamo. Kanato, busa. Kita, mosunod kaniya. Do you ever find yourself complaining in your heart about how hard it is to follow God's will? Pasin nalimot na ka asa kagikan. Ikaw, sad ang magsasala, walay paglaom sa kalibutan. Kinabuhi, naguba na, ug padulong sa impyerno nga walay katapusan. Hangtod si Kristo niabot ug miluwas nimo. We were bondmen in Egypt. Kitang tanan, kanhi mga ulipon dito sa Egypt. Ayaw kalimti ka na. On every head bowed, every eye closed.